menika ya ngintip buat pejalane ya ilah wali ane mau tamu geginan yone sing jadole tuah medagang di pasar ane ngawenan laes dagangan ilah sing jadole ibab iguru saneng nyangin bunga dagangan ilah nah coba sana gitu paling melah menjani ilah jani kauke pangado ajak makin-kinan lakar dagang bide warat ni subot tengayan dagangan ni lakar ken-kenan patut nih benain dagangannya pangluang si doa kepekannya lo lautan dap-dap jadi di menjangalan saja perjalanan lo apa mirip badannya buat lakar rasan lo dikenang boknya lo dan
yen kita melahang lo ngale tomos temong liradet ma menakam yukti anak sila kibalian bader kita sida anu ting sesananing sang asusila dharma yan tukuning anakku mangkana pada kineriakan puniki sampun antar andok titiang guru turus medal guru Bukan yang bapa dadi nak tua nepukeng panah kenyak luang pekedek pekenyum niko sani ngawenan led suarga segala rasa bapa mulane aneh-aneh pangmana itu suarga dinu hidup wajar cakar tidak kayo mangki yada umengeterima serira bide ratu napi sanelengan guru seras nikah yang reng tetiang yen wanda dados guru niken niloh wali mangdo keles uning anakku maka ora-ora po kita nah jeneng buku aja dadwo kenten nyen raos si guru diastu kene nak sing dadi orang bapak kan dados orang-orang walau mapan kita sinanguk udara mula ibi anak pinaka pegantung anak itu wantah ibi anak sane pegantungan gurune ori kala di kanang papan newa saraya hingkana maring bongkol ning giri batu disadak guru nunasi cereng bongkolen gunung Batur tinggi sampun apa dia waro wakian itu betaro itu di Batur wenten pewarah-warah hidup betaro ring Batur kaki balian Batur cai balian Batur eken penganikan hidup apa dari sampunian sida lugarake sering ulun lawaning kita kadiatmikan bangga bapa kebisan akon apa kon itu sing jadelen akon mepekerti tekenku oh mekas deh dini
ane patut iasain tanah Bali. Bang saja ke apa ane gelahan angon nulungin bumi. Niko wandahangan mata tulung pijan do Batara Guru. Itu pijan do Batara. Nang kayu iku kinawe akan ikandang madau. Mapan-papan tu ya yete ke kawenang rumah se. Leng hira. Waduh ke Batara bapong lah tanggung jawab itu. Guru sane nuenan punika. Nah, ada jadi pengide kana ke buka bapa. Tinggal sampun api. Idewo. Bina kesudarmaning sang maragelo. Loh kita tan bina caroye. Ken ye kita tawang. Sampun api doyone punika. Iyan peleh ke dewa dadi nak lo. Waduh caroye telapa. Liu nak emerluang ke walau agon ngubah ke kotoran. Ngicalan kekotoran, Oh. toyo. Toyo ni ane sing bisa dadi toyo, sing bisa dadi lo. Iyan bisa dewa dadi lo. Iyan Dan dadi bina cara toyo ane tunasokin itu jero mangku ane madan tirta. Iyan sing ulian mabakti sing idang naik bakal nunas tirta. Iyan kanulian nunas ijo mabakti reng ida sang yang widi ijo boleh nunas tirta. Yo. Sampun Guru. Mawinan pengidih bapa idewo dadi nak loh pangcara tirta wanda. Itu nyen lo buka raosi Guru. Resapan pesan nyen raosi Guru ne pangsing nyen lo dadi ya kuak. Apang dadi tirta anening nyen lo pang tunaso teken banyak-banyak ke mekerja. Duh maru ada anak lo luwe. Bawas bapa tiang dan tiwang ring tiwa duara malingnya. Ingat Guru ilo walid dan purun tulak ring raos Guru. Tiang kadit yonya bintang utama Angin ujaran wawang semugar kita wardan dia. Anakku wali po kita. Halo wali dewa. Ya tu ni makan dia. Jani cuma keginane mu. Kemudian keginane dewa ni bakal mendagang. Jalan nang tu isinin beno ane madan keterampilan agon ngisinin kehidupan ni. Ingat Guru keginan titiang sarang ilong wandah medagang sampun keriang Patut ngelah beno keterampilan nyen jo manusia sing ngelah keterampilan mani wekas kedi kelep ditu di pemulih apa adane kesunio kelebok mari kanang kawah campur kok muka ketamnam mirip kawah. Mapan sing idang isinin keuripan yo to mawinang perlu ngelah ane madan keterampilan seni budaya kreativitas pangidang uli kreativitas iragoman penghasilan agon ngidupin kehidupan iragane kita masih pangidang mapetulung teken nyamau baraya iya tu nek makan dia enak pasca tak keni kanang oh paruman bapan dekai mangke Ingat durus Guru lumak sering pakyun titiang sarang iluh jagi medagang mangno boleh matur ring sige Guru durus Guru. iya coba kita bertanya bapak mana